Yes kabisa mu gikombe cy'isi ekipe y'igihugu ya Argentine yaraye isezereye ekipe y'igihugu ya Switzerland kabisa, rero ibatsinze ibitego bigera kuri bitatu byose kuri kimwe. Na ekipe ya Argentine iri gutsinda yarwaje abafana imitima, dore ko byasabye ko bajya muri extra time kabisa, rero akaba aribwo baza kubasha gutsinda ikipe y'igihugu ya Switzerland. Uwo bita Marc Alisa ku munota wa 10 amaze guterekamo igitego cya ekipe ya Argentine ku munota wa 37 ngo bitandoye aza kuba agenda akishyura kabisa. Mbere kandi hagati ku munota wa 22 obita Embolo kabisa, rero yaje kuba abona ikarita itukura. Ubwo rero kabisa ku munota wa 112 obita Alvarez aza gutsindamo igitego cya kabiri cy'insinzi ku munota wa 120 ibongiyeho umunota umwe kabisa. Rero ekipe ya abavandimwe ya Argentine obita Martinez aza kuba aterekamo igitego cya gatatu. Ubu mukino kabisa rero ubona ko ikipe iri kugenda itsinda, ubona ko yasufye. Ubwo rero kandi abakunzi ba ekipe ya Argentine bakibaza bati se ekipe izaba icyari ikipe y'igihugu y'Abongereza, Abongereza bo basezeraga ikipe y'igihugu ya Norvège bita Jude Bellingham yigaragaza neza cyane atsinda ibitego bigera kuri bibiri byose kabisa, rero aza kuba abiterekamo, rero abasha guha qualification ikipe y'igihugu y'Abongereza yo gukina kimwe cya kabiri kirangiza kabisa. Rero dore ko ku munota wa 36 ikipe y'abavandimwe ya Norvège yamaze guterekamo igitego kabisa, rero ku munota wa 45 bongeyeho iminota igera kuri 2 kabisa. Rero ubona bita Jude Bellingham aza kubaterekamo igitego cya mbere, bajya kuruka ari igitego kimwe kuri kimwe. Bagarutse rero hafi ku munota wa 93 kabisa, rero ikipe y'abavandimwe y'Abongereza iza kuba iterekamo igitego cy'insinzi uwo bita Jude Bellingham kabisa, rero aza kuba rwose yigaragaza neza cyane kabisa. Rero ubwo rero imikino ikurikira birumvikana ni imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza ikipe y'igihugu y'Abongereza icyakirana n'ikipe y'igihugu kabisa, rero ya Argentine kabisa. Akaba ari match izaba ikomeye cyane, match izaba itoroshye kabisa, rero dore ko rwose rero ikipe y'igihugu ya Argentine n'ikipe y'igihugu ya Abongereza azaba ari umupira ukomeye cyane. Anekereza ko ari umukino uzaba ukomeye wakabaye nka finale, ariko amakipe yombi nyine azaba amanuka mu kibuga agiye kuba rero yigaragaza muri rusange. Akaba rero ari match kabisa, rero izaba tariki 15 kabisa rero z'ukwezi kwa karindwi birumvikana. Akaba ari match rero ya kimwe cya kabiri izaba nyine ikomeye birumvikana. Akaba rero ari umukino uzabera aho bita Atlanta Stadium kabisa, rero akaba ari umukino uza ku isaha 3 birumvikana ku isaha azi Kigali. Rero akaba ari uko bizaba abyifashe. Undi mukino uzaba uwa kimwe cya kabiri ni umukino uzaba ikipe y'igihugu ya Espagne n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa kabisa, rero akaba ari umukino uzaba tariki 14 birumvikana kabisa. Rero akaba ariyo match izaba ibanziriza ya Argentine n'ikipe y'igihugu ya Abongereza kabisa, rero kugira ngo turamo ekipe azaba yerekeza kuri finali y'igikombe cy'isi kabisa. Rero akaba ari imikino rero kabisa, rero izaba itoroshye habe na gatoya. Rero akaba ari match nayo izaba nyine ku isaha 3 birumvikana. Akaba rwose ari match nekereza ko rero ama ekipe yombi azaba agenda ayigaragaza neza cyane. Ni umuvandimwe bita Kylian Mbappe ukeneye kuba abona Ballon d'Or ye ya mbere muri kariyeri, nyuma yuko atitwaye neza cyangwa se ikipe ya Real Madrid ititwaye neza. Akavuga ko rero baramutse batwaye igikombe cy'isi hamwe n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ako rwose rero Ballon d'Or ashobora kuba yayihabwa birumvikana. Ubwo rero umukino uzaba ku isaha 3 birumvikana ukazabera Dallas Stadium. Akaba rero kabisa rero ariyo kabisa, rero akaba ariyo match rero izaba irimburira izindi rero ya kimwe cya kabiri kirangiza, tukamenya amakipe ahurira kuri finali, dore ko finali yo izaba tariki 19 birumvikana. Umukino itanu ikipe y'igihugu y'Abafaransa yarayitsinze, ikipe y'igihugu ya Espagne nayo yarayitsinze. Urumva ko na ekipe yombi n'ubundi ari kugenda nyine yitwara neza irumvikana. Rero hanyuma rero nyuma y'aya ma ekipe yombi birumvikana tukazaba tureba rero finali kabisa y'igikombe cy'isi kabisa. Rero
uko izaba imeze, akaba ari match izaba iba ku isaha y'isa 3 tariki 19 kabisa, akaba ariyo rwose rero akaba aribwo finali izaba igenda ikinwa neza cyane, ikazabera aho bita New York New Jersey Stadium kabisa. Rero akaba ariyo match rero y'igikombe cy'isi izaba igenda imanuka mu kibuga kabisa. Rero ibintu bikazaba abiryoshye cyane kabisa. Alphonse Sport TV yo mukomeze mukore subscribe, igikombe cy'isi kabisa rero tugende tukivanamo neza cyane. Ciao ciao, ndabakunda cyane kabisa, nizera ko icyumweru kiba ari cyiza cyane kabisa.